warangia ko me to ngongora dari kinam rere no nte nga bongei aswa we me kanun dero ememe na ke ina ko yai aya kya koraki nga yare sagi rome sagi me ko sagi na be merwake padeta paresi me na yai aite me tu ana be ni me na yai men kuna mande de songora ya wasiran kan ni karo ira narata inkai te bi merwa we de mini simin tia wa vanuma stime ton wa kina ko non tia won me den no nga yaren kanaro na ba yei me den no me ko dangira ni kan ngora ya kinna yon banan Hope Radio FM 89 awa yon kan nam taiki kwa tarepon na pena ko na unam pan tarepon na isuwa wo wa kyang wo to wana aketen wa kya ke comments yon the live. In darkness as he groped along the street with his hand stretched out for pennies or for just a bite to eat. It's the story of a blind man who met Jesus on his way, and with the master's touch the man looked up as the scoffers heard him say, somebody touch me, somebody touch me. I was blind, but praise his name, I now can see.
and he made him walk again. And the master saw with pleasure he had labored not in vain. Like the story of that crippled man, I once was bound by sin, but since the master came, oh praise his name. Thank God I now can say, Somebody touch me. Somebody touch me. I was blind, but praise his name. I now can see. I was in darkness when Jesus found me. But since he touched me, I now am free. Somebody touch me. Somebody touch me. I was blind, but praise his name. I now can see. I was in darkness when Jesus found me. But since he touched me, I now am free. I was in darkness when Jesus found me. But since he touched me, I now am free. I am free. Any climber knows the rules. You don't climb alone. The inclines are too steep, and the winds are too fickle. You may lose your footing. You need a rope or a hand to hold on to. Our guide is the master. He knows the expedition like the back of his hand. Every step you take, you can be sure he's already charted it. His reputation is the one at stake, and he's never lost a climber who relied on his skill. He's not about to go back to camp without you. One more road, one more river to carry this load. One more valley I'll have to cross till you carry me on to my new home. through trials and struggles, Lord, I've been amazed. Though this world gets crazier, you never change, and it hasn't been easy these final days, but I know that you will lead me home. One more mountain, one more road, one more river to carry this load. One more valley
Ora tangai ai dera roi te vanua. Erang ni basis te beta ta yo. Ta kantan nga bangwe de sangra ko de metona benwa ka on karawata be menam ta ban ko ngora me yai. Me stay metona benwa kina ko non tia wani me meten nano. Ngayarang kana ko ta ko pa. Yai me meten nano me ko tangi den kan ngora yakin. Menam ta ban ko ngora me yai. Kwa kita ta para ki perang biri ma ka te beta tai. Kwa si dara bon na bena ko na unam bantare bon Isua wo wakia. O wato wana akia tenu akia ke komenti on the live ngia ko de metoni ka kaitara yo ngongora menam tabo ane kongongora me yai Bye.
a place lay out in the sun. As I walked along one evening down from Kepner's Hill, I passed a brand new chapel and I heard a pretty sound. Curiosity carried me to stay a while, and I heard things I hadn't heard since I was a child. They sang about God's saving grace right there in that little place. I found Jesus up in PAU. I know that I'll never shall forget all the pretty things I found in PAU. And yet the most beautiful and precious ever told was salvation that I found in PAU. I may never see that little PAU again, but I'll always think of it as where my life began. Every day I'll live it up just knowing that I'm saved. I don't have to worry about life beyond the grave, 'cause I'm depending on God's power to keep me safe through every hour. Eternity is beautiful to me. I have a better life, I know. I'll tell it everywhere I go. I found Jesus up in PAU. I know that I'll never shall forget all the pretty things I found in PAU. And yet the most beautiful and precious ever told was salvation that I found in PAU. I never shall forget all the pretty things I found in PAU. And yet the most beautiful and precious ever told was salvation that I found in PAU. Oh, me find them Jesus Lord, PAU. I found Lord Jesus down in old PAU. Awan ngane pon kunan dereri PAU. Warangi ako de meton ngongorai dari kenam radio nanun de ngapongei. Takantani ngayarang na papa ke pangkanaro na pangkui. Akwasan dereri PAU yon pabuai ke. Ina puni ben no kiri kakamururinge. Men kuna mane de songora ya wasiran kanya ni karkoida narata ingai te bui merwewa de minis na kontia varwewa yon banan Hope Radio FM 89 uringa steam dona ben wakina ko nanon tia wan meme den nano me naka uringwa ya mawan meme den nano ena to giro ingan tia varwewa metarane akanga ya kwaste meme den nano re tangira kina kona ibukin te ngabunga yo o ta ko te kan de meme den nano ayo. Kuna meuri me Christmas, tayo ka me na pupusi me kuna katanga te kunari akete ka nganga iro ne yere ne ilin no yareta pa kakura kire na nondanga inei o sapen ende kiro insi pangara ai ka koro kurang darapa o na meuri kongwe te sa me den na me yon Christmas me igane te ken na yoane kuna
kurang nus makaki kay taran ya kanga ko wan yon dia wan memeten nano inanon tinga bungay me yon Christmas may kane ngayari me yon Christmas o may kurubu taraway kay katawroy kong kane benang katanga memeten nanom. Hoy, to kumane meni kuna raina nunte nga pungai. Akia te kanga nga yaki kuna yo. Awakia na petera wawata. Ayaki kuna ni katokia. Draw. Ana pun benda tanna ko ani mais pangara gasta na koroi nunte nga ina yo. Nenang dapa kuna ra bayanga ni ta kakura kura kiki. Tira si pangaro tira ta kanga sina kaitara ina nuni meura yo nunta nga ina. Uringa. Yai te suwe mewe maka. E te ime tuan tau roi yo ni poki kun tira wawata ro kuna wusa. O te kanga nga ro kuna kaitara. Ina nus pangam. Nama kuri kita ona musu ke men kuna mane de sangora ya wasirang kanya ni karo koira narata ingai te bui me te nu ari kite minis ananga puput sia warwaiwa me yona bang kanya te me den nano re mga spokos o tok te kanya me den nano ayo Hope Radio
Kota yo kana peni katanga te kuna rikante kinara ni Yesu. Ariane ni tarataki makaina na kurupu. Pa karinan nangira spangara ay kasi na mga tauroy na peni karoya. Ina nunte nga po ngayo. O nakameuri kong kwete sa memeten na no menam tapa no kong ngura meyay. Vaita fusi ko na meuri. Ayong kani memeten na no marakotangiria. Ni kan nguraya kini ako to ko pahina ng karinangim. Imani karawagin spanga menam tapo. Ane ko ngura meyay asa ngurake na kon a memeten na no. Ikanta ekina aran Yesu Nakoya ameta nikabane Yeitera wike komena yai Taekina Yesu Ikanta ekina aran Yesu Ni karo ko aurua kintero Sa karua e te kanta ninga Taekina Yesu Aram te maka, aram te meuri, aram te kururui nono, au kotantero, Ikan tekina aran Yesu Yon te meka tero awata Na kuya kero akina noya Tekina Yesu Aram te maka Aram te meuri, aram te kururui nono, au kotantero, Aram te maka, aram te meuri, aram te kururui nono, au kotantero, Taekina yoni meunga Oi sutani kawai Takarua e Yesu yoia ai oni pede Yesu ina usu o na puntekina aran Yesu Tekina yoni meunga, ai sutani kawai. Takarua e Yesu yoia ai oni pede. Yesu ina usu o na puntekina aran Yesu.
Te kinangaran ni Yesu amen kuna mana te songora ya wasirang kanya ni karakoidan naratahin kay ay punsi. Ni me wari kite minis mangkai ay mga po ti awarwaiwa. Uringa ya mawa ni memeten na no natu kiroin kanya ti awarwaiwa. Ngayare kwa kita ata para ki mina kona pe ni maningana kwa ni kakaitaray men namta pa no kong ngurame yay. Ako aki kana kwa memeten na no mo ya po ti taiki ngayare men namta pa no kong ngurame yay nganaro na. Pa yay memeten na no kito am gati kiroy ako tangira ni kana kwa non tinga pungay. O dirang kanya tao ko. Kwa sirita kina pa no kong nautare po namba isu wawa kya. Wawa to wana akete nunga kya. Ke komenti on the live ngia ko te metoni kakaitaray on ngongora men namta pa no kong ngongora me yay. Ngayre te sangurang kaya mawa mo urain. Ako na kami ako ngongora pa na yakain di homeland singers. I have found a friend in Jesus. He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see all I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow He's my comfort, in trouble He's my stay. He tells me every care on Him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He will never, never leave me, nor yet forsake me. While I live by faith and do His blessed will. A wall of fire about me, I've nothing now to fear. With His manna He my hungry soul shall fill. Then sweeping up to glory to see His blessed face, where rivers of delight shall ever roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Then sweeping up to glory to see His blessed face, where rivers of delight shall ever roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He's the fairest of 10,000 to my soul. Hawara tayo kaya ipunsi wawari kiti minis man kaya mga po ti awarwaywang. Meging ganit ti memeten nan wari kos. O tangira kinapan ako na ibukin ti nga po ngayo. O tako tayo kan ti memeten nan wayo. Kuna meuri men ti nga po ngayo mayon tuvalu. Tayo akan nabubusi me ko nakatangat ako na ridigira ki me Yesu. Ari-ari niya kain ti bonais may pondiki. Kaya pondro ko mo amis na kiya uringiya. Uringa kiya roro aki iri mga yang kwa ikaw me. Nandrenga o takanawa. Korara pa o tigiroin kwe. O nakameuri kong kwe sa memeten na me yon tuvalu may gani kiki ya tara tevita. Men namda pa na kong ngurame ye ko na meuri. Ayak ya kora ya pa imetangi ako na ande tara wa kurobu me tuvalu ina nunti nga po ngayo. Me ayong kani memeten na nom. Ara ko na po ni kami ako nung rayakin na. Ina nun. May doon ti nga po ngayo me yon tuvalu may gani. Di kira ki me Yesu me rin kain te ponais. May pondiki.
men kuna mane te sangora we sirang kanya ni karo koiran darata inkai awa te minisimi inte awarwaiwa mete sangora ye ina bete memete nan wale tangira kina kona ibukin te ngapong ayo o ta ko te kan te memete nan wayo o ta yo ka hope radio na kami ko kina non te ngapong ayo ta yo ka man kanaro na pa ina kona ande kitain kana kwan memete nan wayo te kunari aketa ka nganga iro ye yareta melin pakaunga kire nanon tangai nei kai punna ke ta khanga nga ya ke kona Yesu tigroi kan wan ampe kun tangai nei na kai na mobis on na meuri kon gote sa me meden na vai menam ta pana ko ngora me yei kuna meuri ireng dara pata ka tigroi gi o saurin kona beni ka tigroi ko na kai na mobis na non tenga punga yo ngayare ayon kan te kuna ro ko tang de pena tang are na ngari de ta ka kora ki na non spangara ka ko koro ina non tangai na yo ake ta khanga Ahora tenga irwaiwa de minisimi inte awarwaiwa
Meyo na bangkane de memeden nan ware mga spako so etangira na penakona inanun te nga po ngayo. O etang ko tekan de memeden nan wayo. Kuna meuri yo pro radio. Tayo ka men nabubusi ko me ako nakatanga te kunare. Why me Lord? Pai pun panahon kakatikiroi na ko ngay me po sinaw menasiw o tariw menauso o manu yosteria o manu wari taraw menasina. O ya pun katikiro wari kinasiw wa peni ma. Nana birthday ke ni koron nana ridiki de bunga yang kwananwa kurang daraba. O nakameuri kong kwete sa memeden nano nanunte nga po ngayo mesa meti menam tapan ko ngorame yay kuna meuri. Imay na nakatanga ti memeten nano nanunte nga po ngay ay yakakatikiro yari kya musu wa kya kwasa ni manibigyan na kita pa ikarang ni kakakoro o mararari kinasim me peni ma ni koron nana ridiki de bunga yang kwananwa ke. O yung kani memeten nano are kwa tangire piana tangari inakarukuwa panam ni kakamyaurin tapa ikakakoro na ko ya musu ay nagyata po na ba ikakakoro nung tinga po ngayori ki ay po na panam na ba ni kakatikiro na ko nani na simeni pinima di koron na naririki hindi po nga rin kwa nanwa sa ngura na kon amemetin na no. Whatever
Kupundi me tona pe ngongora yo ani panando Hope Radio FM 89. Te bi mene mewa te minisi min te awarwaiwa. Men naron dan program mara kupunta tane ye. Amma wan me meten nano. E wa waki men te awavanua. On to giro in te awarwaiwa. Me te sangora. Tarani akanga te meton waki nepe. Kana kwanta yen me meten nano yon te live ina non te ngapung ei. Ngayere kwa kira ro meken na kana kwa me meten nano ngoe kone ne meriki. Apira menam tapano kongora me ye. Me yon Christmas. O tako te akande me meten nano ayo. Kula meuru yo radio me Christmas. Kota yo kana pe ni katanga me meten nano te kunari akana kwa kainde chaikas me pairiki. Are yai te pana vevete iko. Pakana korawan na uponga yo. Me kaina wausin gaya bene tapera o sata pen vene on ngongora. Nakameuri ko konene menam tapano kongora me yon Christmas me kanya kwa kia koki. Ayaro ni depende na petapim na nunte ngapong ayore na nuna pataran ya ko kamen musiki ni karawa tapim. Ngayari ayon kani me meten nanom ara ko tangiri ni kamya ko ngongora o ni vene on ngong kinna menam tapano kongora me yon pen ya Highland sangora ke na kon a me meten nanom. Te pana ai bebe te ko Iai te sipanga te mioko Ai antai a tauro inako Antai ena manangai puku Sina tataro si te wana
Ahora tengo que wabi meten wade minisi minti awarwaiwa. Yo FM 89. Ayuna pangkande de memeden na are tangira kina kona ibukin de nga pongei. Are de songora. Yari kina baikai na narawan memeden na no kaya punsa ni por waiwa. Ngayari na kami ori kung kwete sa memeden na no. Te kaus menam tapan ko ngora meyai. Ayon kande memeden na nom. In the foothills of sorrow, looking up from the valley of fear, you can see doubt off in the distance, and you're about to lose heart right here. But don't ever give in, don't ever give up. God is with you, and you'll overcome. The mountain will tell you that you can't make it over. It will try to convince you that it's way too high. Though you feel defeated, know that God keeps His promise. So you tell the mountain just how big your God is. Just try to remember all the trials He's brought you through, and when His power gave you strength for the journey, the very hour you needed it too. So don't be discouraged, 'cause time after time, God's never failed you. Go on and climb. The mountain will tell you that you can't make it over. It will try to convince you that it's way too high. Though you feel defeated, know that God keeps His promise. So you tell the mountain just how big your God is. Though you feel defeated, know that God keeps His promise. So you tell the mountain just how big your God is. So you tell the mountain just how big your God is. Just how big your God is. Ahora tengo que wabi me ono wade minisi minti awarwaiwa. Ahora nkwe ko te meto ngongorai dari kin nam derio. Beyond the life. Benam ta parang ko kakaitaray meyay. Ayong kande dada yere sa mga ruko na payin to kinakanon narawan memeten na no. Inanong te nga po ngayo. Ngayari yapon tabi ka mo panahon ni karapa ko. Ibukin nam tayo memeten na nom. Are sa nuso ne po yeswara. Inanong ta meruan te nga po ngayo. Ang gwen ya kiri kam tayo ni kanako memeten na nom. Kwa kira rome. Sa mga po ni ka spoon tiya varoy. Tibi me wowa. Me akunam. Are memete yay na nom.